Ufiase kodae wa bra na wonyare. But say nipa na ni baba ne ho so no. Na yase ye penalty asefo asase so aye hu no. And sister brother, let me quote my wife. Congratulations. Sa de acho. But asam bi ba ko pena me pese me di jaw. Ene se dwene nipa ho. Hey sister, nya won kwa na wano oya o, dwene nipa ho. Bra. Enya won kwa na wo mu ade. Dwene nipa ho. Ye tiri mo den. Akoduru mpempenso bi a. Se driver ni de car ba na nipa twemu a na otumirika de car na kopia no ma wa baben ma ne ye mahye no nso odwan nam kwan mu a na wato no bo ase agina se odwan ne ntwam aya adwene nipa ho. Ye tiri mo dia ma bema etimi so no oba wate sika wa ne mu ebobɔ no se pupo papai na sum pai nani prano aya adwene nipa ho na ye den ya wano aduane ama wadida o. Obi ono ane maame a wawo no timi brim no mene kwa me na ye den kopata ntokwa bi wo pencho da bi nya pencho to ho ekodwo bedu o wini ba banti a obo ne maame sofo bi aka kire se ne maame a wawo no wanya mfie aduanan ne akire oye adwuma o man setakwa na company atoka ama no mono chia ho kase ba ko ketwa ba ko yasa ama ne ba bi tie osi onye yi wabra ne 20,000 Ghana cedis about 10 years ago. 200 million. So phobia catcher and ne maame ye before. So so ne maame mu pupo or bone maame. Bra, aya adwene nipa ho. Wo sika bebre. Nipa wo no wonam ye komode won. But the science so person yo yes sir master, yes sir boss, yes sir master. Enunti no won pese obema won aduane adi na won amen. Wo pese de bia wo sheda se komonde won na watimi aba be kotokoto. Bra, aya adwene nipa ho. Asori ya wotimi maami ote wo nchen hwe sister. Na nka betimi ama no duku ni bio. Amane mpaboa ba ko aka ho. Ka betimi kura ama ne sika so onje mfanye adwuma. Na nso tirimodin nti ubofekuo etena mfimfin ema yesere no. Sister, aya adwene nipa ho. Ne wone ne wasem megitum. Eti amana baya o te se wo hia no wo wiase a wo ba ya oya wo tamfo bi kura to bi catch se wo betumi na se ye kumia aya atwem sister brother aya adwene nipa ho tie ba ne se ne nipa moja woni mu o bia na betbi adum pempenso bi adabi be ho abahia moja age ye twene de bi de ba ho na nde watbi ahwe nanim pa ka kire ne se ye kumpa obeton aya ontwam yanwa ne se na ambe na Ghana ni ba Sophie yamantifi Sophie na afo ha na wa wonim se wonua yi bre wo bibi wo betimi de aboa no na nso akokrokosam ene atirimodin nti abo tirimu posa ba ntia ne ababa wa no wo mmoa no age woni ne dansa wa ma na adwuma ye bra ya adwene nipa ho Kwankwansa wudi abanti hu ne ababa ye hu wabie wani saa pese o se na adwuma se na wade se ne ma toto ne namfofo ne na fefo ntem efiri se wadwene ya wo se wo nka ho ntia aya adwene nipa ho sa wodwene nipa ho a nyame dwene wo ho sa wodwene nipa ho a osoro boa wo sa wodwene nipa ho a wade biara ye yie ya na yebubu baby eni bible yesi osoro
ɛboa de waboa no ho nyɛ saa ne yɛka no nyɛ saa ne yɛka no ɔsoro mmoa obia de waboa no ho sɛ nya na akyerɛ de nyame nyɔ ayɛ adwene nipa ho wate justice wɔ adeɛ bi ayɛ na ɔka bɛpon ne program ayɛ ɔyɛ ofie kwan so a wanhwɛ a wotia bɛfa ne tra ɔse wohyia wo nua ayɛ dɛn sere kyerɛ no ayɛ adwene nipa ho sister ofie nkraman kura no wotumi di twampoa aduane am de bɛma me nkraman di kura no munya ndi ɛna yɛ dɛn yɛ adwene nipa ho ate ahaya Adom 106.3 na sese nka kra yakuyanim enipa 6,269 na ye confirmed cases sese ya kekako 31 and a free mu 1,898 and atia pokra every yadi mu and ha enipa 4,582 na wobi Ashanti region 921 Central region 285 Western region 170 Eastern region 106 Western North 57 Volta region 41 Northern region 31 Oti region 26 Upper East region 26 Upper West region 21 and still counting. And unti sawa anu yade ya be no wade wuro na da bia ya na ye bo kire wo Shannon so say social distancing no be fan serious kakra etoda ko nnwuma ni bibu a social distancing no wan hwa otwu mutan emfoin dan sumia wani chenku ku obo no ade na se wo bi ntasuom to ho ana de kofa wanim no wo hwena ebia na woninim tri ya betimi de apunu ta wotwe mienu bia se obepunu bia na bi ni ho a odi bi punu tetete ho enjai se ye didi bom abonten ye nom nsa bom abonten fi se nsa nom ne ntesotie enanam but minim se waso nyeden bibiri sa asoden eye so ti wias na wuni asoden kakra ya na nye se toda waso ye den kakra ene kwa se waso ye den bibiri minim se waso nye den bibiri entido de ye kano ubetie akokodro ene asoden nanam shenan so sa Sankratway, Carex in collaboration with the Ghana Medical Association. Carex kills 99% of bacteria. Say yes to life. Deloitte yogurt. More. I need more. A life soap. Soap can save your life. Use it. McDonald Shipping Company Limited, your total logistics partner. Petrosol. A lifeful experience. Holland Life Assurance. We've got you covered. What do they say, Senia? Pacho yadi ebreo. The man rain fisa Nescafe or unhere be. Nen no it me a wow. Ma washa see den. The wet mean so every den. Ebe bow ye. Enti Shannon so na mo ye. Who say enna so on faso. And say minya da agenda yi nti we hu sa asem te okra na mani so ya ye minya. Enna Societe General, the future is you. Agbeva Herbal Center,
Wayare Safie, latest form, your partner for life. Errata Motors, for the best car batteries, and oil by Speedmade batteries, and oil from Errata Motors. One of the extra senior, ya de naposo, when you be dukumi. Ewa ha de brewo. But answer na no, kwame na idan, minye. And your birthday, Mekasa, Kusise, Punshoi. Happy birthday. Nkoman so for Kwame Naidan. Nyamia yibi. Baby ayi fiba no. Nyamia yibi pa. Me no me no de yete yade asepa. Me sing nyamia. Oso yensem ewo waterworks winiba. Be pono so ho. Emra wo fi radio Windy Bay. Ebe sra me radio peace. 88.9. Na bicycle what the buy no pan wa ye kopedi if it's a comedy enti ye tehwe fom se kikra na ye nwu no saa nyame no boy ye ho banya fi winiba ma wudi kan ko kumase na saa nyame no boy me ho ba me betoa kumase kwa me na ye bo mu ye niam akese o kumase obi ni mo bi ahese to bi asoro na to nwuma ye nde saa nyame no so ma wudi kan won kan na saa nyame na asan de me bankran aha nso ya ye niam akese kwa me na saa nyame no onhwa wo so amen eno an me ka kire amen abi abo achewa aba na enenso ye fire lady birthday aha me ba eno so me mpre ho so wo ka bo anya de ti o kai ku abo achewa asem se ne ka be ma asem so we're talking about anyway masculine commercial break masculine gender. Okay. So now we are moving to the feminine gender. So feminine gender comes with feminine approach. Okay. That is curves. It you know. Oh, boy. Okay, akwaba. Yeah, couldn't. Yeah, dear na. Pacho. When a president will meet him in Nine. Okay, you meet him. Sure. And that's who program be baby who call you. Mana can say Michelin so address it to the We the watch how many so. Address ye dear. Mana say Michelin woman into my children. And then they were Susu and Nadia say we. Me bag. Just say, me and Upa is entering. Sabag we young. Send your dollars bargain into. Send your dollars, Nishima. Not your $5 bargain too. Quadron and Casano. What? Me bacho me here bagging. Bag way. Capiro. Jimmy, let me speak English so that you give it to me. Oh, what it my brother Quajo for Joa. Marco for producer and a Betty Kenty money to Nipa home was say. And the assembly. For Jordan, how what it in Nipa? Oh, Kunana Nini can say, dear, national security. That was everybody. Neba penny so build this and I'm saying, I could boy no say ne akura build the bar na Eddie Capito. Me bag room for my mom. Or then yeshe with a fat Madasi. Fanani womb son. Edukumi me. Me bibi answer. Answer. And Crabia no more than since I one first never. I cried by you. Say that. Tears who Niska no qua not in a sub boom. Alawa Kodi. Alawa Kodi. Then you ban Hosenes Canasa. Oh, yes, oh, be a UMCA. Oh, didn't say poaching fee. Capiton rather mirror who you. Me say, and ram a very who the only what dear. Say, somebody who some yabba and Cassicasa min come, seem be a beer, can be switch and Kumasim Potemo baby. And you scam, eh? There be ye be a switch, I'll say the Mawana, say her be keneko. Honey, yammy. Now me call Thomas as now about food. And Cotriaca every year. Na dear Tortua me dear so. Na ye 4. Na ka 8. Na me nyanka me to 8 ne ka. Na se 4 na 1 acre. 1 acre. Na me dan na okuma sensi so. Me ka 2010 910 ho baby. Na wo ko two foundation na papa bi so ba so obeto 8 na Canada me de no. Tim Coy na bo food here say
Oh, Captain New. Say, oh, right, Mitio Pao. As a Lumba, Mitio Pao. But that's a baby. Oh, yeah, dear Pa. Oh, and the woman, yeah, dear woman came, Mammy Watty. Okay, so share though. So, Sena, ni run a few. Say a day you edu. 150 gun and time now. Jay Chan for from. so Chica. afro ne timi For us, so they and one womb. Na abante ya sheda paki. na tata so Mercedes boot no mu wa trunk no mu wa pa. Wa paki fi bonkum ho na e base ya. Na nkrofo dollar yi wa paki fi nimfa ho so. na egu bag mu ana se egu kan Egu kan boot no egu. hey Wa paki se doso. Na so pani na den. Osio. Na we ya no ani abre. So we dey say so. We dey me dey na me dey tons ase. Tasa we no kwan enka ni jetri ho. Na me do ahemfie no. Me to sa na ma ye na o yini bi usika se ya what is answer sini nyina mo nto ama me to sa na ma ye Badwe. Asana o kanon. na afe sa malaria fi yo so o hu yare me yare by force that time I'm saying me try oh yeah Ohia de enye. kwan bia me ma won famigate no da Ohia ni mo ha. me ma famigate no Ohia ne kwabrane dan yo ba. o ba sika de se hu ne kase mu akapi be se kesika na mde ama no ka se do so odi wi ana be se nkran somo kapito na afo so kire me cash bi pa mrebi Have you capitola? Oh, 2007 or 8. afro do di na chia na kapito Afro there. enra apreku di chese me efise video na di kan ba ye no nipa kro di video ne beto ho no ne me kan ya ne se social media no yenti ase Okay. Wo de ma me the usage of the social media no yenti ase makacho se free ho me se here mente hwi ho hwi what we ya Wonim. the ya dream nipa ho why does obi do obi ho obi nya asema nti ya dream nipa ho Baba master nkofo bi sere Ne de kura so. because me he papa ne chelo te hye no ne ho ni me yam hye me atwan se na me ka se hwan nipa kro o record o ye me di ko social media me di ko social media MC wo ICG sin soro no mu ba ko e wo Spintex kwan no so na ye wie program no restaurant bi wo directly opposite enti me ne asofo mienu ena GS tine ye Kosa restaurant hona kodide ti ewura ho no na me hu apreku my daughter sofo beduko bi na enti me chia wie na me hu no say captain onga me na me show there bi sofo apreku me na interview me Fox no dano me yemo tweme nam say entinka debe nkwa na be ma software wo kuro yi mu ntimi mwa wo nuen bada me gidi ye say e bi one bedu ko bidu mo ho nde bia no mbeboa na ara be ho na me te say say wasan yare no wate apo no san yare biom ne prensa so ni o na meti ase son de badu kura se obeboa or the to Facebook say he should hold on na emweba emwedru na team okay you know let's wait for the postmortem because near me titi we the etini na say we film Kofi Aje ewo sofo apreku my daughter efie Kofi ma chie that's all efie na hin na wo captain so back as well na odu akola so be Adom last stop hello na odu kaswa akola no branch afa right into baba street be one man na for one branch hola Adom state no last stop wa na so me twa fi on for ni achewa efie no efie a obi fi a wasi
ɛna ɔde rent ɛyɛ single room with porch sɛ aprɛku deɛ no nko a na ɛyɛ chamber hall na deɛ aka no nyinaa yɛ single room ɛna porch ɛna ntɔtɔrɛtɛm baako nso wɔ abɔnten na woba ha ne dan no ɔmo agbogbo TNG a yɛte sɛ ɔmo ayɛ wɔ kakra bi uncompleted work wɔ no kora sɛ ɔno mpo ɛna ɛyɛ a ɔtoyɛ nti nyɛ aprɛku no fie a ɔtem ne rented fie a ɔno ankasa arent de ama no bate ɛba information kyerɛ sɛ ɛhwɛ na sɛ kora fie wa no mpo ba ha sɛ nam sɛ advance na so a ɔde ka bɛyɛ kɔm 1 year 11 months na kyerɛ sɛ nti Sunday kora na ɔmo kyerɛ sɛ aprɛku ɛne amanfo ati fie ano pani baako ɔfrɛ fie wa no abusuafoɔ no ne kasa so fiti Monday kɔ no ɔgye sika bi sɛ ne nsa ka na ɔba bɛsɛtɔ ɛka ne sɛ almost 1 year na sɛ na advance aso a ɛfie wa no nso ɛtwe no ɛne sɛ ɔmo te ya no sɛ aprɛku ma ndɔta afim na pɛno no tu sɛ hwɛ mu asɛ ɔmo ka no tu sɛ woda dɛm ɔkyɛ bɛyɛ 2-3 days ansa na ne mma ba bɛhu no because ɔmo kyerɛ sɛ Sunday no ɛna ɔmo hu no Sunday ne the last day ɛmɛtumi aka sɛ because nka abrabɔ hospital obi asɔre akɔ n'adwuma obi asɔre akɔpɛ de obedi nti morning ya no bi akɔ ne baabi nti Sunday no nwumere ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo hu no ha ɔno no bɔ nkɔmɔ ɛno ano nti ndra ɛna ne baba ya baako ɛmu sɛ ɔfrɛ ne papa na ne nsanka no ɔfrɛ ne papa ne nsanka nti ɔbaa nso na mpaeda no yɛ alɔko no wɔ inside nti ɔmo fɔ si a ɔmo bu trap door no ɛnso ɔmo wura mu no ɛna ɔmo sɛ papa no gye mu a wɔda hɔ no a te sɛ aprɛku ma ndɔta ɛsɛ wɔn ka kyerɛ sɛ obi ɛna ɛbaa no ampa ɛbaa bɛ ambulance bɛfa ɛbɛto ambulance ne police fɔ ha wɔn bɛtɔ gya mu no ɛde ne kɔ nti captain ɛnyɛ sɛdeɛ ɔno ne fie ne mu ɛyɛ rented apartment a na msɛ fie baako agya no kɔ so ɔpɛni baako wɔ ha wɔn deɛ ɔnim aprɛku ma ndɔta ɔno atena fie a ɔkyɛ sɛ ɔno kora na ne ɔne mma no ne fie wa ne kasa ɛmu ne ne nti fi nkɔmmɔ kyɛ ɔpɛni yɛ mu akye mu akɔ awadɔ mɛfa so aprɛku ma ndɔta ɛbɛtena for how years how long ne I seen a million cano. Fast or no better or no buy and check around on friends after Kuzu buy. If I say bear 3 years ago, so the last time Sunday, no, because Saturday, and our friends say, oh, he's you your sister on the man. The following Sunday, no, and will call me around the corner, just bra. Now I'm saying, no, say, now if you are not sure in the car. 1 year 11 months na jo sadia me fro no ankasa no ne nkasa ndi me fro no ne bon komo fon so anti che we no se me we na boka ko settle Sunday ni da ye de hu no if you no ye hu bi ame ne da me tie kwa na e no ti mi da me tie na me so no ansa me fi me ne ba ni fi wan frame ko no se asma wati nti ma me fi ba ni te as a no cry I'm off for Habibre. Sunday na we no huni bi. Sunday na me hunu me hunu. Ni fia for you bia so na hunu bi. Ti ani da me na si o first ko kom no bantem. Ti o ba ya o ti ni port mu didi no ti say ni the bagay no so. Ti o bi bi say bia se makora na nkasa no ho. Tem say na offer aba manye say se no dadan. No ma ti asa na ti. Jadi ni da onye di papa shawasa. Edina agura oni eji ni oba no ya so no o ja so oba no ya so wo ni na ono na battery port no ho bat obato I don't know the motive is here to sa o eno kwa na chalo no ni ni ono kwa ara ni mu a ne bagay no ala so be sa na o chere mi se ni bag and I'm sure any side akura no o ma no o kwa o ma no ma hu ni asa na wako nti okate mse obeba ha anti ankola na tejo na kwa no ya hadi bia amafo babasira na bagane dia otaba bia no wa na nti oti ni se na osi wa oti fi na mama because wa yare ma no hwanta no ni se isi ade na ma dum ka or ko banga kaka na ezo dika amafo ka dika be no se first ni o yare ye no mo no na amafo ka se wo Lekwa ndura mfilme kachense sadi amese bibia ni yere msiki nkoni ngoko heze no kura na okay kasi so opani wachi wa kwa barabara so Sunday no na nkomo na
Only be whom attack and smash up to my daughter. You didn't come on or appreciate them. Tomorrow, I'm watching my car on to time of Pino so bonum soon. The jeans who are near the command. If it's a Monday, Queen, I'm in Huno. Chandra, I'm quite going to be fienta. Dan and number no Bakus, name sense are they. You may pay or say, you feel any news, and I'm some cachet inside. News I don't let the harbor. Then be said, penny back with me. Not so, for final, again, go inside. To me, the moon, you don't say, oh, I prefer the meaning telling you free. Are you good? You mean better, I said, yeah. Captain, I'm off when be a Tifia, and you know what you talk about. And I'm a kind of on Tifia, and you're in the internet, and you're in the mallet, on Unquana, and other rented down our Timo and say. And he said, I had a hands on it and grab, but some dick I can be actually a husband town, Ubiaco baby. If you show a morning, will be the natural job, but you know, you kill his natural. And you know who be the only answer, Libaba issue. That my daughter, you are the demon. Sunday, who are demon, when PB, POP, and ambulance. Ebisa for some more share, Oko Facebook and Komoya ye boy. Baby or what, ye the chewa, ebe ye no, ye you ho. When you uncle dan order, and ye the bia naja, sabe. BBC will be huna nya. Penny for the counting at a pa, betuja. Today the chewa, ebe ye no. Oh, Facebook will be to me, I share. And ra Metedia na Yawa Sofukum Church and so FMO. Prophet, what mean come at chair? Many a penny captain, Mejoso, Apom. About Yadaro, Mammy, who you and Pachona own swear. I'll Adom, BBI okay, pa. And Ryan Tiasem, pa. Minim de Owoka, you are near to us. Said the old kind of said, no, Antiasem, pa, because Marian Casa could not me do fear and I do be 2 o'clock because Marian I'm going to call muchly. Many Kaswa New Market. Hello? Patrol was me. Yo, me patrol, me das. Many Kaswa New Market police CID for me, you know, any ambulance. And the me and me lady, yeah, they call muchly or a police hospital. Lady, they call you, you know, the SC, you know. When in software precubay and fear saying, also for precuminium of the by 20 years ago, because many software are precu and we started PCF and preaching first. That time PCF and be, you know, or software chacha. Many or software precun started whole preaching first. It may many software precu party. Mechanic say, by 20 years. Say time on memory as well. Mata eco mass. Dan so my area or mata eco mass. Na or no so ya solo Medina, your friend baby kuchukurum. No ya solo actually now 2 years or the bar sprinters. The best shell. The minimum of our party. It's almost 20 years because 20 years and a crown. Mechanics and minimum or no crown minimum data by now. Yen should then yet 2 Adom 4 because I come no Kumase. Na yen you preach with Kumase. Miss of Kum Chacha. Apreku and a Morgan and a Suli or not the mechanics were free and a apostle the graft or say Kwame. You know, you preach one of my son, your son be Yawa Hakra. And then now, there be any pebble, the name software precu, the Encrophonic I precu my daughter, and I can't defend a city and not your queer baby. When I don't know, be in fear, do you near Chile? Can I want some tray or to say, Captain Medase. Apreku you be Otonipa on Fenipa who was some ancient. And at the Bia no, Menini Nusia. Now, I to say,
ono epeso ochire so otebrofo cheme na me so me pese me so me kire ne se me so me tebrofo cheme it is a many apreku hia de a die firi mu ba bia ye anije ene sele ena ekuta ne hye ne betom kora na oyobi a onwa enimu ne pa ne frɛ na eja na de se utumu se okay jape hye ne betom kora na wo yi di ama eja apreku yobi a on kyerɛ ne ho o simple odonipa sɛ wohwɛ ne sɛ ɔdɔ nipa na apreku my daughter mennim deɛ matinti na ma mebusa wei sɛ du baabi na sɛbe deɛ ɔde bɛtɔ aduane kura ayɛ den nanso nipa dan wɔ akyi maane hello so for temenka me tonka pa na mebusa sɛ deɛ woka sɛ ɔdɔ nipa yi ɛyɛ den na du ɔno no so amra na ohia nipa mmoa no wanyɛ obi wɔ mo asɔfo yi mu yi antimi ammoa ne captain medase apreku de obi a wotie prophet kum chacha wadon fm so ebe mu se me prophet kum chacha me ka se maso apreku mu saa be 6 years me ka se maso ni mu a eniema call down me ka no se okwa aburukyira a wo ba ya na sɔfoɔ no atete wɔn ho afiri na sɔle mu a na sɔle no sɛbe ɛnkɔ no sɛdeɛ na ɛkɔ no sɛbe me sɔfo kum kyaakyaa ma sɔ apreku mu abɛyɛ 6 years sika fam sɛbe ntadeɛ fam paboa fam bibia mu no ma sɔ apreku mu more than 6 years me so ni mu a edu baabi no ɛna sɔfo bɛdu kobi nyankopɔn hyira no ɛbɛto aso ɛna sɔfo bɛduko bi so apreku mu na deɛ sɔfo bɛduko bi yɛ apreku no na ɛfɛ kɛkɛ efiri hɔ ɛna reverend ɔbɔfoɔ ɛbɛsɔ apreku mu reverend ɔbɔfoɔ bɛsɔ apreku mu na deɛ ɔyɛ apreku no na ɛfɛ kɛkɛ ɛma reverend ɔbɔfoɔ tumi maa ne kaa a ɛyɛ 4x4 Emma baby a meka ne se na wotie kora wo kasoa no reverend obofo kora ma ne if yes won firi ho emma won koje dan e wo sprinters be 150 million and 200 million at the man no it me prophet kum chacha any reverend obofo any sofo badu ko bi die sabe asofo bi so ekeka ho a meka se emwa bia na na so won de boa na so won de boa no on de boa na ade ba ko a meka wo fidie kase we so no se osofo apreku yo bia enne ye 50 million kutana o tene ska no ebesa se ebesa no enye bibia se osi kuromu a se nipa ye na mobo eti wo tu kuromu na se nipa bi ewo ture na ekom di obi a on hye eti no enye so for apreku na ho ture na se ne ho ture na se onya aduani nie a wonya baabi enna ana na brabo ne dafom ente sa yekuta so for apreku mu pa ani eboa ne pa even wo uni akofi adoma won kura no sika na kofi adoma won di ma apreku week bia no na enye sika ketwa omo na wotumi enu ni ana sa me ensanie da mekansa na wotumi enu ni ana me ensanie wo bo osofo apreku awuto se wawu adoma se bia sa woti bia ema social media nyina se osofo apreku awu me tie no na me hu se wonu ye eti me fresh osofo apreku se da no ni eda ye man pani na na adodan kwa kufu ado kasa akwasi ada on kasa bi meka ne se na awotumi yenu niye bi mo no ye ti se sofo apreku ewua na enye no kora no me frɛ apreku ama apreku ba mi fie oba ye no me frɛ kofi adoma wonwoni ama kofi adoma bai ama kofi adoma be ye apreku interview oni kofi kora be di mi fie more than 4 hours
ebe ye ni interview a na ho den de bibi anya na ibi all kokora no sika kofi eyi ya wodem ano no eti emwa paade so we yi sofu kum chacha from yi sofu baduko bi reverend obofo ene ye ni akofi adoma wonwani sika ye de boa na sebe yentumi nka ho asem but eja onipa wu a ya na ne ho asem ka no akoye bebre Pacho we die many sound and a many sa openi aprekunso but ensem bi ne nam from mamsa afie bedu baabi no sebe no wabaye nsadriam eyampa me prophet kum chacha dia so we be some pa dia the bia me sia apreku bia no wa gentle ne ntrese no wa no monse usia ne pa no usia na da bia be sia ne bia na wa ye gentle en so de me no me hu apreku se me hu apreku ana apreku ano monse da me de me hu bisa me manim de because me tem bia me sia ne bia no wa come wa siesie no ho wa dress na utumu se wo sere so ada se eti me de me yi enani 4 days ya me kura me ne kasa enani 5 days ana me ne kasa ye no na ye kan say me kuro mu ni bi o US eti phone bi na o de SN kofi ana kofi ye say o de skaba kan ho na ya ko apreku ho na ya di phone no any scanner command eti me ni kofi adoma edi nkomo nene na nsa eni enu no panyina ye say nyame boa me kora na me catch the kofi say onye ne Friday na menya kwan because enne ayemna chi me preach o peace FM me wi a me woni ama bebre ye edi me busy ana kofi kora gira phone so na kofi say dabi na Friday die e kwan wa too much eti kofi ya say Friday die kwan wa wono de enu na ne enne ya no peso wo apreku na ade bi eso so de man bia wode man eti me de me prophet kum chacha me kan say me hu ni so na orensa by enani 4 days ya em say wo pie ye wo hwe social media video bi a trendy a em say me hu ba bi a wo ko ye ni ba bi a na wonam na one afuna bi girl na kora so ye boy so ye girl na ni mama na say o girl no o ye na girl no so aye no o ye na girl na ye na girl ni ka video no say osofo apreku pa na no patutu say wabuse na me chow video o keka girl ni keka na so say o keka eti no enani 3 days no video ni ko atire pa because me phone me say kuta no kora no minya video no e was more than be almost 50 where you from me eti no radio station even Adom kora na black eye any other radio station bebre any me kasai e me interview any ade na me kora me ka say girl na wo video so for apreku no me di ne ho yaw because sabe o ye ne papa ana wo ye ni busuani a anka wonye sa because wo kan babura obi ahye ase no e ma wani nye na wo nso woni mu de abeto ana me kora me ka say noa eno mo nsa ne makomu no ba kokomu no utumu say what kata ni papa de ja so ba ko de what information by ema no me ye kan no eti me ni black eye no mo ye interview a eyi na em say papa yo tunu mo se ni de no ya na eyi pa Sony Bedu Sony Bedu me tin say Sony Bedu say opasa oboa so fo apreku oboa no e wo sika from ni niema bi from ni ade nyame sha Sony Bedu nyame sha ne pa eti ayi asa no na em say Sony Bedu ma em say no koda ni bi frɛ apreku ne last born ena oye say on be ba akɔhwɛ ba bi a on papa e wo no so wo fia said ya be ya ebenya kwan na Sony Bedu emwa bi opɛ so de beboa ene ada nipa bi opɛ so on beboa no emwa bi a na on so on de beboa no on de aba eti ne ba na wo chato no ekɔ fie wo no
awo o me fi say wo be wura ne papa dem wo no ne ya loko ni wachile ya loko no obomu a ya kan say wonye so omiye eti akwada ne fa akwa bi so anya access ene odi hu say ne papa eda empaso a ne nsa egu ne ho ana ne boso eti ni oyi sa no em so wo frɛ na wonye so wo frɛ na wonye so ono so wo young girl ene oba madam bi owo ho eni mpanifo bi ene ja obeka kire won wa won wura so ko ho ne ade na je so do inside one no osofo apreku dem paso a me be say ahome e ma bibi e ma ene ade eti me wo ho sa na ena apreku former wife awon na wo me nsa no e frɛ me prophet ku chacha because won se bibi e mo no me na me di akoni ababoa do ena frɛ me na o ka chem so sofu ku chacha dia bani ena se dia na aba ena se apreku ewu eti me kura no ena de wo de na me pese me pie na se apreku de wo de ngu wa me ne kasa na ne 5 days ni ade nyina na apreku de wo de eja me tu ka ena me play na yele no ena ye koye you do them one said the na ne ba na etire na e pepe wada so ne wada mpa so a ne segu ne ho anansa ne bo enti said the aye ne de na eja obi wu e wo hospital de a woni program ba obi wu ofie di a na akoya abanyesem eja ye di ani ko hu ye no ena eja ye ko police station Kasoa market wono ena ye ko report ye na eja police fu so on bo adwuma pa ena nya on ba ye e be twitwa pictures eye de yesese won ye bia ne ade a ye pe ambulance ena me eni CID fu mi no ye bohwi ena ye de efun na emu no ekoto police hospital ejimi ya nda kura mi du fie be ye ahemra che be ye tu okura because me na ena osofu kum chacha me di sofu apreku ekoto ye kan say police hospital me ni CID fu ene me fe say abusua bi ye kan ene ade eti bra pani ubisa me ya na de wo ho no sofu apreku na ne nsori no wo no ebi say 25 branches ebi say 30 branches wadawroma na ne branches ye dodo say what side the what side the mean to me enchele because we say ade ba kwa ya na woman say yen ye tete sole ya ebi a wo sofu obi kura da branch bia no wada branch bia no so urade afa no so ase akọ bie different branch o baby but na bia asole na ho eti no mean to me branches na do sisi pa bana do so kakra o na apreku won sole o apreku nya me de ni ye adwuma pa nya me de apreku ye adwuma cause those days na apreku Medina na me wo matai kuni ade those days no apreku tu kwan say na sabi okọ Germany America ne eburichiri kura na oba kura nya otumi de ka be 15 eba oba otumi metro TV na preach wo ne ade TV station ni radio oba no so de mema won wo de ma won anyame djuma o je ka na no wo de tete ni preaching no o de tete ni preaching nti no ye ka brabo pa dia ozo kum chacha metumi agina ofidie kase we so say apreku obobra o ye djuma nso eti wadama so what do we need to form out what can you say what exactly caused his predicament wadawroma brofu we die mesro papa kase metias ye pa dia nambo captain wadawroma mesro papa no pay wadawroma mensekuta wahini akunyam brofu we die minnu baby asese won nam kura ne baby a wo pa kire captain wadawroma me hu se kafra wo hwe se de wo kan na okona oba yete apreku kan nye ne na ogina so ankasa den pa ne seaport ya ema ekowie sei abrabo ye bo wi ase no eye impejane ahwease bibie tumi si woni pa abrabom in life ya na ade ba ko no say so be a prophet ya
na bibi tona na Ghana for e de on adwedwe negative ebia omaneye ebia ye duro ya wo bi enke Luke chapter 13 1 to 5 okay ya wo be hu bibi ho edifo nkwa na ya bibi to on nipa esusu sa captain em se watene Kumasi ga che na sofo bi Kumasi na ye preach Kumasi those days na your friend evangelist Morgan so what in dinda ai me Morgan pa me da so pa also me no kase no sabi o sabi mprediasa Morgan ayale ya da dem be 6 years kra hey mentino so na nsen kura social media na ade nyina na egu wo saa menteda me say okay obi betumi confirm enye ayi social media na ade nyina na egu wo no mo sabe so on ko ye ni interview bi kura ma sabe won ye so won hia mo akakra e de aboa Morgan oh dia me cases when say so for Morgan we ye nyame ni pakasi wo preach Adom one so nyame tumi nyame sa one so ye ka so for preach pa ni Bible ma so for Morgan e ka hu bi nanso abrabo ye bo na captain ya me prophet ku chacha ya me kase owuo ni yade owuo ene yade ye mfe ntwen poa nipa bi a wo wiase bi ase Nyankopon so obedi 70 years na wadi 60 years ya 10 years na aka wo wani mukora no ya su aye su na je wo wie ye ho so da se bi pie to mi si wo wiase eti me prophet kum chacha de ya na eto da bi na obi wu a sabe na okoye difo okora de ya na Ghana fo e no fa ba bi e na no mfiri nyame ntia life osofo bi wo USA idi ni na mi ntumi mo mi wurafi wo hyiasia to fomo ama sabe edu ba bi no na sabe wani atutu fo kora na edi agoro no wonam wo hyiase to fomo tim but nipa hyiase Proverbs 24 verse 16 also three ni hyiase mprenso so le mprenso Proverbs 24:17 say wo tamfo hyiase a na ma wani nso nye da ene first of all ya American wo US ene edome kuta no ene di Nyankopon aye no eye great mamenda wase yes sir prophet kum chacha BBS chira masato safreo eti captain ansa na me kodon em say ene abusua be hia na abusua hia ye be firi mu abia nso no wadawro man ye jiwudi se Adom kasafidie kase ewiase nyina abete ama ensese bi ewo bi ya no ye de ama di captain chacha nyame ntwenkom mamenda wase sofo kum chacha mame kwa homa no so na menemi amenua Kofi Adoma Wanwani Bra Steven and Dwaso Kofi, good morning. Morning, smart. Fimra ufi hamente wonka radio soda. Bibi aboko. Nyame Adom. Ya hoya. Na me ne sofu kum chacha e bon komo na o ka kire me sese ya se won ana eboa eye sofu apreku na wo ka ho. Odru pempen so ben a na mo boa ni. Kapten efie no na dwunyina no. Ejumba kwa mabo pa. Eye dwuno otia west no o se awiyeye. Me po board dwumi din na me rese mekaya. Okay. Na o hwe sa dwumi ya Captain ma yehu se nipa ye wie ye du ba bia na se bra na me woni fie onyina asema na na mitima no se ahyase ne de ya na enye den se ewie na se ya na ye wie ye ebeye ana ti abra me di kan ene software preku hia ye interview abra ye so obeye kum chacha ne running mate enumu enam di kan ne ye interview a edi kan ti after no
and he didn't come on. I'm saying, become a Kaiser no kitrok. I see one. I'm saying, a shepherd crab and crying. Abay also for and YGD and now, yeah, Jumapa near Dinkon and Bisan and Ebanesena. The more is into all kind of life story and a karma coma. Into a few one almost a while, my friend, maybe Finniby, make a hen. I say, hey, now, not Boko, dear. I can't only make you quaint. Then you didn't come on. If you want almost every time I try and check on him because now a story no many a long interview crowd on it how name story in every feelings and virtually secure when in every feelings every time I'm in the come and I get people I'm from me which is hey I could know any papa or boy my parents and I could do Italy we say boy my parents and I could do US just say a lot of people were calling and saying good things about him tell my who say well the papa and so to me to be any time and that was the reason why I got close to him and because only so for Bedu could be a brand corner home in didn't come as some more kind of say a prequel nipa na assembly to me a bench here. So basically that was why I got close to him and thought to say any help be a meet me the abuani biano. Nan campaign and say obey me as a jan and also be not the Yami Juma na oyeno obey to Yakoswaye. Kovisada would share sound in a ding come or yen interview to be sure the code pot in pace see ya. The man bedroom pempen so bedrew ye no. Ninchimo no echo ye we in fact a brain no bisa to say no I say no sika in fact my colleagues just presenters and no channel are those days but can't just say nipa omojinya mi adwuma ejina ho those days ma just omo preach here channel R emma nyame di ye kese won kan Aprekuma daughter was number one. And Omunina so they can find in them to talk cars because Udu who is can never change no the check. And that is one thing I felt to say a beer a hamana Nakuma Muyedo interview I mean in a year no or just a brass sorry no a course or no anchor the school share down queti papa. And tea or one year turns out and we have which you know a preacher or country ya no man for him. And tea nothing a butchine yen the more. Unfortunately, sa all koni yana na sorry manon so yeku na so fun ketwa na yeku e wonachi. Nti eche ya or yes say all tin ni ahwe fie de ne kakra no. We ya o se o asori no kra no obra okoye me na me ye bibia nti me de me register asori no kra o medim na we ate no ho na we ate no ho so e bohwete and the way na bi o ho a otimi fa ne car we know their channel of our way because those days, you know, that is how our own say no onya bibia or pebia and you know or the chair easily and only lead you to the downfall and then a bit of political angle or the Burma so ya for no ma ne se certain be who are not ne sense already in attitude or chair say or ma care form the anokraka one uncle baby to the account now on the GD say Yankopon energy na sa brena when we say oh we cry in his narration no oh we cry sana on fan say na ni so as attitude no until oh sha not just say oh you na from there but nim de ma afedi ko dru e bi wie ye kra because na kai abra obofo frɛ no that day in fact na me TV hu me suye I wept because oh hwe ba bia apreko dru ne ba bia ye teen din na those days na ye ma kra and I never thought so I would be in a position say me to me use me medium say me de boano and now I do that level say apreko hiya me homoa I feel said no, say on your bema pa, I say obi say the life na ba so low. Say nipa ebia onan susu ana say nipa bia na they were very low na so mo na be boa na say nipa no ni ego we a etumi ha nipa na nkasa ma ni susu man nkasa free mu. And every time bia de na me try pa na say ni susu free because baby odu ye any baby a wa hwe du no. Captain you be any to me jina na sa out in any kind be jina na sa on fanya san no mo na say on fa enye niema would be a deal officer and a bema
wasn't feeling okay as a human being. Because I feel say ne nipa I won't muno etu free ni mo at a point in time. Eya mpaso be no monsa kakra. Yes. Yen obi a we free mo achi asem. But eya no kre. In fact, the last time cry me ne koye interview nkofoka say me koye interview say abra obaye no say bi na num bonsa and you could see say ono kasa most be if be ho no e frɛ ho hena ne adenti ya hena enye izo ka kete mi de nkan koye oh, kete say ya ma wanyane. The same words keep coming. So on you we wanyane sa. That day truly na mete alcohol nenum. And we call her and ra the now for many omudi nkomo. A lot of them said say or father neki ho no ba. One guy also no or the be a friend neneko or num application 2 cities no at 2 cities the amount also and so it is maybe be sana send so for na oman no mon sasa so it looks like it got to a point where na a free nipa suankasa no so or take solace in niema ebia ebema na feel okay as a human being again ebia ebema ni re free ne how depending on nipa na ben no that time niema ebia omo so ma omo ani je no eno na ebia ono so be take sa ani je no ewo and ba kokora ka chere me say the eye ne yakra ne say no onidi obe just say or say otiminum bia when say omotewa no waye nua ya ne kakra ma minnie so he ono narration no ono the narration ne say betumi aba say abra oba dem ho no either say in fact he dey conclude say osusu say bia nkete kwa because onidi he that obedi dia kitwe bi ladies say what they fear nchen what they are there omoboa no because they know who he was ntenya ya eja umepe biani bi ni sa eye and he was how we no ufa ya ho nyina obia only problem only how only problem that was the slogan yes I say only o kan wasem crowd only problem ska won ho beto ne bottom sisi. Hello, Kofi. Hello. Kofi Ahumano. Captain America. Now we are in the day. My phone call me a mute. Kofi, we try them pa pots in a bit me a bam nipa. What boy nipa bebre say? Nini anoma sofo ne won sha ase amfie bebrebe sinne wo yi ni ma ya sa senya wo kum chacha ne sofo obofo ene beduko bia ban sen na won wa nim won asofo nketo a wo mafa na sore ne mu ade nyina wotimi yi ni ma putupuru sa kafta semwe eden ni nimdi but enra for instance me ne nipa ohoni bi de nkomo and the omo kan chere me say no kre asofo ni bi eya ade ebi ekofie ho oso kai obofo ma na asofo ni bi ko ho not less than onon kan kra no not less than 3 times. I remember me ne apekwa ye interview series of them ba ko ho ye wie no sun say oda asofo beduko bi asore ho because edan obofo de man no sikana ne nsaka ye moko han ye na dan na nsem kakra ho because nsuo to na aba beta ho enti no sun say me ho akye no obi aboa no nso a akowie say still no baby ye na nka ohwe kra no ne nsantumi anka ama still oda so bre a che say asofo boa no
asofo seriously me kai obofo ni me din komo bi kura na obisa sa Kofi hwe wo ne apreku na interview sesi a unya ne number on kan je ne se ne ho che no said because my ye de metimi my money is can be enti se ne ho che no a ene nka bi a ne ka no kura no onton in fact that was the broadcast about out to say we are because an interview no we no that day no or chair say na commode no in fact or say commode na and about for first I don't know because about na say papa o ye ni na nkofo ye na de oye man no kosi say na moa oboa no sika o ye had na ye for cameras and na ye for sure na but truly no nipa o ho nyina nim say sika na nsa kan car and saka help be an here be another man but unfortunately aprekwa kuma no eya to the sense still or that so the chiche that is one just say asofo ko akoboa no enti eba ne say no anya careful aba say bia asofo no eyi ne maya na say till now me dream I can't really point at the reason why I still not so for aprekwa ho share no. So just say onya no asachiche onya no achiche then he gets back into that state kakra aka no ho no na fi sensu na didio say you make the last interview am ne ye people offered to give baby obetna enti me ko hwe adan 1 2 3 4 and am free come church say come one wadan for ne so for apreku meaning so ne na atnache benya adan we ni ohwa sa areas on obetumi atena ba akone wotesa no university Cape Coast University for more campus na ho no directly opposite nipa no oye adwuma wo YouTube wo America Ghana ni and of first we mu apreku interview na okaya apreku enti ne dan ye ho ne ma me nkwa ne te o me nkwa kire apreku na apreku nkwa tena ho ni nyina ne di ho nkwa na akwa say one area bi wo ho a say ono no ohu ne ho still anase wabalo nti no anya careful abakwa koma ne baabi a nya de a na koma ebadwo ho ma kum chacha na kwa akire me mo de boa no ma ne kotena ne fie ono kum chacha o fie ebe na bebre fie kum chacha o ye very smart and why your property bebre won kan ba ya na bi ho nkan wa seminti o di ba ko e ma pa kuma ne kot otena mu a no asan ko back otena wa no asan ko back he was very close and he was ready to help me do be kwa no anya careful a so yonko a on ha bambebu so probably bia asofo ni bi eboa na se sala wonye scan no a de afiche ne ade a probably the omonso ebre min se ne ma sala na ayeden dia mana because me say omanfo boa no me the number to we na number no kwa no wakoyira no wo wa ne aye interview for KTA phones or ko fiji phone fa kokoma no oba fra peku a unya no tse even enra time we could do ho na we had not less than 50 million ho tse after the first interview no ko fa send this can be I said the kokoma no ofre na nya no wa hin enti kum chacha so ne yedi say kum try unya peku a my asonte sa enti abra ni video no ba say one no sa away so just very run there e bi na ya agin but so all the agin pa na ya nyame hia no so amfa agin pa so na ya eno so ho yes e pa kwa we no gidi eno no pa say me asa na sisi me so me sorry no pa first thing come me say when ne pa de me hu apreku ene kwan bia so even say se kokko da ho kra say bia se opie kon na mo a man tem nti o pese hu time kra na pese me kokko tena ho no so you there mefro and that was the reason why I was the first person I come church a friend say Kofi asemo abani that time na whatever na me too cash me ko nyina mentina na go susa pako that is back on kan ho na or drive away because I was asking myself say and the pan yentini anya oh Kofi yeah Jim FM. I'm coming here. Coffee with us. Gosh.
Jim FM. If I'm in for one, see her. Why? That's it. If you had the man when you not say, Meneno, a boncomo. Sa bayano. Tironi aprekuye. Bibi ameka ho asem. Taprekunye. Nja de be me so ato apreku ma don taprekunye. Ale wuta. Me do ya mebo. O ba bono. Esa ba mani fo le we bi ama. Abua. Apreku ma don ta unye. O ya me hwe aba. Mi cha me do be ko social media. Obi abe hu apreku ma don ta. Yebe obi abe hu wa wi ya apreku ma don ta nie. Apreku ma don ta wo pa unye. Wona wa buru sa no pense. Nti se ni awo ye nyina wa ti mi sika so be bompa ya ma me da wa bompa. Eni nie. Apreku ma don ta wo fi we ya ti wo ya me se me wo fi. Apreku ma don ta. Mama mi pia mbo fom. Ada chukwa wachi. Chukwa wachi kwa ma ntwa. Apreku ma don ta nti wa wi ye nie. Wan ya de won se nyankopon se wan fa ne kwan papa no so anso wo be mo wada ne debu katineza won se nyankopon ayo wan apreku ma daughter it is so apreku ma daughter wani mi ne say no yes anu nya dey yes aba mo de bi na friend social media no so Kojo Tisanka me video no. Wow, me video no. Ade ha me ne asemo kan se hwe wa wiye. Sa asem ne timi kum. Etimi ti akoma. Enyu obi ina beche obi awiye. Sabi obi ho obehwe asende. But na nya me de na efa bibi mo chena. Obi hu na asesa. It is a timi do se se uboka se hwe wa wiye ya. Eti akoma hwe bibia na nipa no wo bebi obedru ye ene saa asem na wo kan ye no ekum sunsun o he beti mama na no nsa no kwa mo se ya mpade so no wano so obekwa kwa no mo kura me na kuku no meti se apreku afri mu no na mse ababa wa na kuno me da asema me kan no he yo nipa ni bi ho a o mo so emotional. But that's true. Nipa ni bi so emotional nsem bi ho a that is why me I don't joke with words. Me nia yensini na dia mempe ya yensini because minim nipa na koma bia wo fa ne sa go enso asem no wan hwe ya na ne kuku nipa me nia yensini sa asere atwetwe ne na minim ye esanse minim nipa asem ketuwa bi se oka na se anto yi a etimi hye na koma mo hwe ne sa na abone aye. That's true. We shouldn't joke with words. Ebi ono fan say agro yetaye ye agro ni edi nkrofo ho fel. Some people nipa me I don't understand. Nipa ni bi edi nkrofo ho fel na na ni age. Social media ba internet ayefu. Even beyond social media ye ntam ni ade kra no e fel die no eto da bia na ye kan sama me say obi ka asem bi fa me on. De bia me hu nipa na me hwe ni din me kai but me se men kan twe nipa no wo enye nsem nyina na yeka enye die hunu nyina na yeka ensem bi o hu a o me so tini ese nya de bofo ko ngro ma ko hu no ni nyina na yeka esa nsem nyina na obi aye na adwe so wo be ka aka de oye ni ne beba say sa preku the open no won nekwa to social media ukogu na anima social media so wawu obu atoyem unim capital we anya lesson ema sofo na aka chide ni nyina especially omo atete one man churches no kofi kan asem bi fa hawa ne obe pie baby a wa pie na bra bobe ye se ne waye se matete nsori ena medi agija ena mechese mi tu kwan wo baaye no na asofo no de adwuma na che o munsa ni nyina a register churches no wo mummo mu din mu
eti obedu ye na ese woni hwe asori ne na japade e se wonya adwuma bi anka so forget wa me de machi eja wo no obe na obia register asori no e woni din mu afrakuti wo no ne fie ni dwa so nyina ye na asori na bi se kofi se wo sha ase ne wotwi trog e wo birekum eti oba ha no na ese asori no wabeye no watumi de aduru mpempenso ode aduru eti omo a atete asori ne se ye nokure se nyame na afrewo na wo ye adwuma no a hu kwan a wo befa so atoto wo niema atoto wa na mo asisi yie emra na ewo ade bi na ye friend copyright ho na se ye hwe ne ye hwe enya ade bia ye license ye no na chese ni wura so koto se car esi ho na ye license ya enchese car ni wura to want to be shut down fa na wa register they are fan trust oh we na ko register kane do mresese sa niam no ye tuebo asehwehwem na nipa ni bia nipa boni ye nwuma we ye adwuma we ya ye radio yi wo bi say yes what be the bi she obi nsa hweso ma me na ni ba no so no wa register woni nipa ni be intentionally boni we yetim enti na wo dwene papa no wa dwen mo ne say nipa we ya me ne ye no maminya careful we bo no ho ne yesre asofo no so amonsam ye no Morgan so da ho wo sofo Morgan so da ho no mu mo no so mefiri mu na enso ya ba betena ase abebo abubuo ne niema se ya nipa ni bi ho kire omo ye omo wo colleagues ani nipa bi om betumi abo mo amu showcase cars mo amu showcase me na me wo sika ene matodan wo Libya matodan wo Niger no yesre mo ebi mu ne twa asa no ena mu nam so na maduru ba bia maduru enti yenso so mu nkakra efisa prekudie no eno na yenya bi ka so we so numu yemmoaboa ommoaboa yemmoaboa ye ho wo se wunu ho kire na etodo obi won ma 1 Ghana ponu ohia enye kasi o 1 Ghana ebetumi amanipa no ne yia ne na ho kire bi owomo no watumi anya hom kakakra enye ohun ya wo de betu social media no ene ma wo ye se eye mimi video no mi na me ye champion ma ye obi wosa ho kire no mu a wo so nipa no mu wo so ni mu na wo de anya bibia ka so nipa no po ne beka se me nkanye boyi ankamenti ase nye boyi ankamenti ase na de betu social media no se wo ba akro no wo da na wo beda etoje wo a kwadwe ye kono ade ba ko a enemahu ene masua empanyfo wa asem bia wo kase udi asempa dodo a u front mago se udi asempa dodo a u front mago nya de nyina na ye de che utie ensama onkrofo anu mu di nkomo kofi ne kum chacha ne fiofo nyina ensama mo ka nyina ne se ehye nanum kra obeyi ama tresem se do yonko sawu men no yonko ntan udi asempa dodo a but I thought that's why na wo hwe ni panim no wabɔ na trimodin a e din enye trimodin uwo bia efisa kwadwo enye uwo bia ye nyina se ya do bia kumi eno ya achede o saa edananum anu de mafo ya achede wuntumi se wuhu nipa na wuntumi na nka obi a wu ni ache oska na wo de che eno so ya another gift kwa nipa wo de beti unti de mecho na se metibe na wubu na se but achede no wo ho but achede no o ya padwe to ho so wo abusua wo unim so wo abusua ade ba kwa se ehye ne nso ne se saa achede ne se ma obi a ho eba omu a se fa ade ne chicha ete sa akom woni su control me de dai ne meko hwe anti grace na wadu mfa ho enkofo timi hyeda tontema cars eniema anti grace e de koche no wa baby o na wujina nanim ho na mensway won fra asimasimam na wa bie pronato na antigrace ama ya kosa santema yenkoyi ya kosesa begu fom na nkrofo aye line eno kra de yedwiri ntoma no gu asa kom ante edu baby oche ntema ma ne refi no osa da bia no wa hataso bi odigu no kon ho ma ne tam hataso no che kwadwo ama me no da ye di for be sin ne ye ho hwe nye di asia nya asia bi enti sa achede ne de se ebi be kan wa ya no aboni mo ya mame momo ye no do ye ho
no ni panse Aje Awana. The okay. Awana. Mini anum no. Awana be humi mobo ate. Any panse. Mama ya agwa for tie bedi na mo. Masa chansa. O ye mistake. Mama ya no. Mini anu sheda. Meno bebon komo enkomo ye bo bintibi. Mama ya no do. I say talent you. Mini anu sheda. Come to my we feature na natabi. Enkomo ye bo na natabi de ni peni. Mama Sir. Hey, na natabi. Yes na konko. My sister Binet yo. Yes na konko. One boy. Minkai. Awana so ase ni re ye. Wa kind of boss anyo no text ma me. Mo famra sisiana. Yeah, na fe dia. Awana nim. Afa yetirim. Asomo. Names no beba. Meno baba come ye bo bintibi. Mama Tuna wana kai. Sheda. Meno baba come ye bo bintibi. Nana nume. Yano do yan. Ini anu no sheda. Dem fe hwan di dosi. Andy, Debbie. Andy, kojo. Dia ni besiana. Bo Alex Conrad we na na yen na yama file lady so happy birthday. When you have a file lady. Adum nkwa woman nye nhira. Akoma pa ikuta na kwabo senior. Kwabena kwabo. And you bra e be bonse asore na sports aba. Enti akoma pa ikuta na no file lady so. Oh, bi so de aba kwabena kwabo a. Ono so wasa akoma ne bi. Se sini mu a wo cha ade a wɔhwɛ n'akyi nyame ɛma no yokoduro honhom mo ma na koma pa Erade ma ne hia ne da wo de bɔ kwamena kwabo na wo bɔ ndam de yakwabo ya asɛm ti bibia be ye finally happy birthday na kwame na nso Erade ma ngosra ne nɔso tene ne nsan nkyɛne nsi o kasa enye oja ma ade onkofo sene brɛ mi sa kwamena kwabo sa ɛma yɛ ho ye bɛbɔ sanyo na nsia sɔre twɛn kwagunya ho eba bebre se wo ba akwabo a fom yenu wo ho enti bokwabena na ka ho na okay yesi yankomra nte hwe to ho enti wo de yankomra na